check. Jadi bidan kejing benar nak kalian yang ke green tech, buat nak kalian green chairman, alor ke city tu beliau napok sarkar. Chairman. Kuma pi layu i menen nak kalian jongka state government yang waka tourism department kalau khot ya keren yang ini dari kamsisa mendak si gila pak yang dah kacung top kerpat dia secretary general maun pule yang kena kasih kapten yang piu kadba nomor kena kamri syuk kamat chung kerentek keri kamat chung piu kadba piu don hot wan yosngau ia ka kawa kagomen ka juba Kulai sebutnya chairman pada pedang kacing telot jong kamet iya wan pedang yang ada kasih but ingin skem pada kacing aibor kacing ublehi bidang ngah mansong adu panika kentaru dia kumba berhari chairman cuma Green Tech Foundation dan pulih yang ada kasih bang iya pedang ayo pedang yang ada kasih na Joint Secretary to the Government of Meghalaya Tourism Department, Shai Chairman, Chunga Green Tech Foundation, Kapang Kalong Kumni. Matter related with tourism project at Lumpong Deng Island. Sir, with reference to your organization's petition dated 27 March 2026, submitted to the government, this is to clarify that no construction will be allowed at Lumpong Deng Island within Umyam Lake as part of the development of hotel being undertaken by the department in PPP mode. It is requested that the ongoing hunger strike may be withdrawn. This has the approval of the competent authority. May Joint Secretary to the Government of Meghalaya Tourism Department. Mentakasngi ke kan rek u yayong aracara pun rio. Te habiyade bagani. An penpai biang ya unu my peace chairman. Bin pun semua pak. Nagarai ke jongi nakaliang ke Green Tech Foundation. ki long kami ki long kapa ki biat ki long yalam jong ki kon hon sangkrang ki biat ki jongi mula kersan dengan ini ki rurung ba nak kelang masuk apa nong ipi ba kastorkar kumba kejubab do chief minister nadu kasngi ke menengkong ujubab yang ia kene kejuk bat menin kajing akran ro kaju kiong bait pa kanom don kata kajing tai permanent kanom don kata kajing tai temporary kanom don kano kajing penon kam yu lumpung dan te haba phim don kam te aingi kajing tho ba phim aisu ya katu ka company pen phai yang si sangi upai ba kai kadai na kam dai ni akhi bersyukur ni ong bayi Lumpong Deng wat ai ya gitu ki company nadu kasih ke menengkong chief minister ber government ki ong ba ngila ai tang bangin nom pendon kami ye pinget ye gini ki mentuk ndru posnam ki ai tang si posnam ngila klat la saya kena ki isu batkin sedang pun kelam yo tu Lumpong Deng tedat
kumong yong nginom le kai ne kamat pras ngi ma shong hong ni dalai le nginom mi na kane ga jaka kat ka ba phim pat ai ga jing tho ka ba phin scrap ya kalai phumri wakar na ka agreement xiao umyam private limited pen phai biang ya kane ga jaka shangi upai ba nong shong shnong ngen long trai biang sai si sen deinom deino ki pai ba phihon na phimhon ya kata ga jing dawa jungi lada phihon ngen petang biang nomor kene ke jawab ko bagi ayang ne kadai kaju nadu katu kasi ko ucap nosta bola ayat ula jawab ngimhon am menenro I director ikot ya ginong yana menjungi kaju demonstrasiru kaju dengan try kena ke jawab kan hon ini now district administration I request you please send this message to women. Our demand is clear. Scrap the 36 acre that you have handed over to the corporates. We will go back to home peacefully, right here, right now. Thank you. Sisipat, kapor kejungi kandiat berkapar kentau bati, lada himpet, lada kesokar kadang mat kelut, lada kesokar hi kadang matla, the women organization of Riboy district, kamban si ban siam la kawai pat kesinjam kabadai ke indefinite hanggasrai. Important sacrifice lagi, nak bentak ikendang siap, nak bentak kalawai, jadi ikut ikti. Jong kapateng kabanuan ka jongi tinggal snow ban ong ya ka sarkar ban tha ya ka ni ka message ngakwa bagi ne perkhat bah ha shwa bagi kentai kinwan ban shong sha thra nang ne la ne bagin le da ke indefinite hangusrai maka thrai ko government kan datip hadu kadno ka bor jong ki kentai kila ban san klem da bam klem da ti bagi ong la da poi hadu upot bana ka leng ka jongi nin sim ya ke indefinite hangusrai lada ka sarkar kanam pendam lani kanam klai ban yusuf lani kam klai ban ayah ke jingdawa jong ke Green Tech Foundation ya ka ba mali barok ni anglut ni klai ban ya ha ka jing tia ka ba sha tangan ban ya ka bangin IT ki jaka ki jongi ha ki poi ACC khule shi